A NLP metodologija o kojoj pričamo svake srijede uči nas da koliko toliko upravljamo emocijama, komunikacijom sa drugima. Kažu da najveći problemi nastaju onda kada se u potpunosti zatvorimo ili osamimo. O usamljenosti ovog jutra sa našom Aleksandrom Anđelić. Dobro jutro, Aleksandra. Dobro jutro. Zašto se ljudi osjećaju usamljeno? Pa, u suštini svi smo nekad bili u situaciji da se osjećamo usamljeno u različitim životnim periodima i taj osjećaj se najčešće javlja onda kada nam se dešavaju neke važne promjene u životu. I to su uglavnom, recimo, raskidi, promjene posla, možda svađa sa nekim prijateljem, nekom bliskom osobom ili, recimo, gubitak drage osobe. I tada se osjećamo upravo tako usamljeno, odbačeno, da nemamo nigdje nikog na svijetu. I to se dešava zato što negdje imamo potrebu da komuniciramo, da budemo sa osobom sa kojom jednostavno tada ne možemo da budemo. Nekada se dešava da i u, recimo, poslu kada imamo jako dinamičan posao gdje smo u stalnoj komunikaciji sa ljudima, da se osjećamo usamljeno, baš zato što negdje zbog sve te trke u poslu i svih tih obaveza koje ljudi, poslovni ljudi današnjice imaju, jednostavno zaborave na prijatelje, zaborave na porodicu i jednog dana shvate da su usamljeni, a to onda nekako i postane njihov stil života. A kako se prepoznaje usamljenost? Najčešće ljudi nisu svjesni da su usamljeni, pa onda, recimo, bježe u posao i pretrpavaju se poslom. Oni su stalno u nekim novim poslovnim obavezama od kojih nemaju vremena za odnos sa drugim ljudima i na taj način negdje opravdavaju sebe i ispiraju negdje odgovornost sa sebe zašto sve manje i manje komuniciraju kvalitetno sa svojom okolinom. I to je jedan od načina kako se može prepoznati usamljenost, gdje u suštini čovjek prelazi onaj radoholizam jer je to njegova sigurna luka i ona zona u kojoj je njemu ok, ostali segmenti života ne postoje. Također, pojava koja je prilično česta na našim prostorima je to što ljudi gledaju TV i gledaju razne emisije u koje prate, imaju osjećaj da su oni kao nešto, da se druže, da prate trendove, prate živote ljudi koji u suštini uopšte nisu stvarni i opet na taj način imaju osjećaj da tu svoju usamljenost nekako smanjuju. Međutim, na duge staze takav način života samo produbljuje usamljenost. I negdje treći oblik koji je vrlo čest, to su ljudi koji su stalno u nekoj akciji. Oni bi stalno nešto da se druže, stalno bi da izlaze, stalno bi da idu na neke aktivnosti, događaje i slično, samo da se ne bi sreli sami sa sobom. A koja je razlika između usamljenosti i samoće? Na prvu to izgleda isto, međutim postoji velika razlika između ta dva osjećaja i ljudi često miješaju, to jest stavljaju znak jednakosti između usamljenosti i samoće. Kada smo usamljeni, to je osjećanje koje nam nije korisno, osjećanje koje nam ne donosi ništa prosperitetno, dobro, razvojno i tad se osjećamo tako odbačenima, samima, bez podrške, bez ljudi koje želimo u svom životu i nekako kada smo usamljeni, onda nam je potrebna druga osoba da bismo se mi osjećali cjelovito. Međutim, kada smo sami, najčesto taj osjećaj i stanje samoće biramo. I to je stanje kada nam nije potrebna druga osoba da bismo se mi osjećali cjelovito. Mi smo dovoljni sami sebi.
da bismo bili kompletni i da bi nam bilo ok samima sa sobom. Drugi ljudi nam trebaju da bi nam život bio ljepši, da bi nam bio sadržajniji, ali ne da bismo se osjećali cjeloviti. Kada smo sami, kada biramo da budemo sami, onda je to sjajna prilika da radimo na sebi, da imamo onako jednu retrospektivu samih sebe i da vidimo na kojim segmentima svog života možemo da poradimo. Pa kada odlučimo da budemo sami, onda je to također super prilika da možda čitamo, da meditiramo, da se posvetimo sebi, da se posvetimo nekom stvaralaštvu, jer onda kada nešto stvaramo, najčešće nam je potrebna samoća. Ili na kraju krajeva da ne radimo ništa, da odmorimo. A kako se prevazilazi usamljenost? Pa da bi se usamljenost prevazišla, potrebno je da čovjek bude na malo većem nivou introspektive i da radi često na sebi. Jer ljudi koji žele da tu emociju usamljenosti i to stanje usamljenosti u stvari zamijene nekim drugim, recimo sigurnošću, cjelovitošću, hrabrošću ili čime god već, potrebno je da prije svega znaju o čemu se tu tačno radi. Šta je problem? Jer kada otkriju šta je problem zbog kog se osjećaju usamljenima, onda je mnogo lakše da dođu do rješenja. I to je negdje, onda mogu da rade sa coachem ili terapeutom kako bi otkrili taj uzrok. Jer uzrok je ono što se tretira. Isto kao kad bismo recimo zamislili da čistimo rijeku. Naravno da bismo krenuli od izvora nečistoće. I onda kada očistimo izvor, mnogo je lakše da se bavimo tokom. Isto je tako i sa usamljenošću ili bilo čim drugim što želimo da tretiramo u svom životu. Sad, ono što osoba može da uradi sama prije nego što zatraži podršku osobe koja može pomoći, je to da prije svega prizna. Jer rekla sam, ljudi nisu najčešće svjesni da se osjećaju usamljeni i to onako maskiraju raznim stvarima. Da prije svega priznaju sebi da se osjećaju usamljeno, da znaju da smo se svi mi nekada osjećali usamljeno i da je to potpuno normalno. Nije korisno da duže budemo u tom stanju jer onda to prelazi u hronično i potpuno je nezdravo. Također mogu da rade neke stvari koje vole i da negdje forsiraju sebe da rade stvari koje vole. Da također nikada ne odustaju od odnosa i komunikacije sa drugim ljudima, iako bi oni najradije bili sami sa sobom i kukali nad situacijom u kojoj su se našli. I ono što je negdje možda najvažnije od svega, da ne sjede i čekaju da prođe, jer nikad neće proći. Moraju da rade na tom osjećaju usamljenosti da bi on prošao. A najveći je problem kad smo usamljeni pored nekog. To je česta pojava u braku, u vezama, zar ne? Tako je. Daću sebi za pravo da kažem da je to danas jako česta pojava i da ljudi, nezavisno od toga što dijele život sa nekim, osjećaju se usamljeno jer sve manje komuniciraju, sve manje imaju vremena za odnos jedni sa drugima, sve manje izražavaju svoje emocije i onda kada se nađemo u takvim odnosima stvaramo prostor da pravimo u svojoj glavi filmove koji možda nemaju nikakve veze sa realnošću, ali kada fali komunikacija, kada fali priča o emocijama, izražavanje emocija, onda se sve gubi. Tako je, onda dajemo negdje sebi za pravo da stvaramo filmove i da se, nažalost, odaljavamo jedni od drugih. I onda dođe dan kad se probudimo i pitamo šta bi sa nam našom velikom ljubavi. Dakle, savremeni način života i društvene mreže u mnogome utiču na pojavu usamljenosti. Da, tako je. Danas težimo u tome da nekako budemo individualni, da ne daj Bože pitamo nekoga da nam pomogne ili da ne daj Bože mi nešto ne znamo, to je sramota, mi možemo sve sami i znamo sve sami. O emocijama se naravno ne priča jer iskazivanje emocija to je znak slabosti, po Bogu ne.
I to naravno na duže staze dovodi do usamljenosti jer propuštamo priliku da stvaramo bliži kontakt sa ljudima. Sad, s druge strane imamo društvene mreže gdje imamo par hiljada prijatelja, imamo osjećaj da se mi nečim tu bavimo, da komuniciramo, dijelimo iskustva, mišljenja i ostale stvari sa tamo nekim ljudima iz cijelog svijeta, a u suštini nemamo s kim kafu da popijemo. Naravno, internet, društvene mreže imaju i jako dobrih strana. Ljudi koji možda dugo vremena nisu vidjeli drage ljude, svoje prijatelji koji žive u nekoj drugoj zemlji, naravno da će mnogo lakše da komuniciraju sa njima preko društvenih mreža i na taj način evociraju spomene, budu u kontaktu i imaju osjećaj da nekako nisu sami, da su njihovi prijatelji tu. Tako da kad nađemo negdje balans, onda internet i društvene mreže mogu da budu jako korisni, da se ne osjećamo usamljene, već da znamo da smo dio nekog društva, nekog sistema. Međutim, ako odemo u ekstrem, onda... Ja se nadam da smo sada uticali na nekog, makar da pozove porodicu, prijatelja i da kaže kako se osjeća, da ne bude više usamljen. Aleksandra, hvala mnogo na gostovanju. Hvala vam.